Dobar dan ljudi, ovo je nova epizoda Minecrafta, s vama je Daka King, ili Daka Games kako već. Danas ćemo praviti oklope. Preklop koji ćemo praviti je oklop od kože. To su nikakvi oklopi, mislim meni se lično ne sviđaju. Onako nisu, dobri su za početak, za početnike. Su dobri. Sada napravimo kapu i čizme. Eto i tako se to pravi. Ovo su onako srednje jačine, a ovo nije srednje, ovo su najslabiji. Zatim drugi oklopi koji su po meni najbolji, mislim ja i najviše volim su oklopi Dyrona. Oklop Dyrona, taj oklop najčešće pravim i najviše ga volim. Često i ovaj patike, vrsta lokacija, ili kape ili šlem, kako već ko zove. I da klub vam daje 7,5 zaštite i to je po meni najbolji oklop. Zatim treći oklop koji ćemo praviti je oklop od zlata, taj oklop ne valja ništa da vam odmah kažem. To ne valja ni za kakvu borbu, to puca, udari vas neko 10 puta dijamantskim mačem i to pukne. Dakle, to ne valja ništa. Ja ga riječ kad ih pravim, no ne server kad dobijem ga uzmem, stavim ga kad moram. I najskuplji oklop za napraviti je oklop od dijamanata, sve ista procedura. Teško je napraviti oklop od dijamanata, treba ih naći. Ako imate sreću ili fortune da vam je i lakše, jer ako skopate jednu rudu dobijete više. I ljudi, to bi bilo sve u ovoj epizodi. U ovoj epizodi Montenegro tutoriala. Čan je bio Daka Games. I prijatno, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!